Okay, yama Ghana de nyina akwaba ade bepiem ewo GH live eso ena yene wo ade ahia mu yi na de tie a yede som nyina ene se Kumasi Asante Kotoko boboko no wo ma hemfie ekwan so ene atenan yede nsem awdo ene enkomo a edi etie efa Asante Kotoko ho ene na no pa wi anwumre ba bia wo bia no depending on your time yede esom no kra kwan so ene good energy vibe kwan so na ya to aso afra dwuma kwa dumu na obeka ya di dwumadie bi etu manim se ye de ba ya to din se Kotoko wo mu a support wache na omunim di ewom ye beto wonsa afre wo mu betimi a reach out to us ne no aboho nkomo na quick one yenya onumunyamfo tutwani kase ba ko Kotoko no wakwadare mu yie pa na ene oni ye ba be di Kotoko ho nkomo yes the experience with Kotoko it's nice one kasa obetibie na wotimi ede ode aba obetimi ne adi nkomo yes daddy baby owo no emuwa kakra na say why busy ne senti enye by say ebia ibehu daddy anim but of course you betie voice no with massive na afeniema ewie pay enti woni adi ahia mu dia na emu akọ abasonko kwan so kra edi bepiem ewo GH live your official Asante Kotoko ahemfie enene yede ehia kama pa no enti subscribe my na yimfra dwumu enkwa dum ye kwa quick one na ye ne director ye papa ya de nyina Mr. Abankwa adi nkomo na ye hu se de ye ko daddy oti anka ye mo adwo Derek video so na tifo nyina good meji se ne ma bibia ekoso kama ye fo adaroma bibia ekoso fan ye da otumfo nyankopon ase pa na daddy chewe kwan kakra sisi a wo wei na ye nto aso mfiri honom wo be introduce won kakra kire ye na tiefo okay ye frame kwaku Abankwa matra America che beti actually me to betra Ghana me same wa Alexandria, Virginia. Oh good but me to betra Ghana just Saba Ghana 1994 betra Ghana just Kotoko de me wo Kumasi na me go school kakra franti na me ni sikakra me nya sikakra ntua gate fee no Kotoko beboboro anpa tutu na me titafo me nanti for maba abegina gate na ki ase menya kwan ya wura mu anase ebegina chire sa ekosese chire nyame dum ma me kwan ya me de ba America bet be ba hanso na mani wo Kotoko achipa de nya betu be ba Ghana no ne dia sese me ma ne kwa achi me de me ho hye Kotoko mu kakra nti bisamwa busompem na just sata na no Kotoko representative for Sakra say na me ni hia pa enti na ayi circles no okay na ebi wo no more from home Ford for no more circle and say woman no more drive Ford back myself no more union na cratchy bi wo what dance man here Fred George na me fa na cry say wa free mu kakra wa free mu enti na Kotoko enti me ni George susia ya de baby ya enti na George epese memra Ford enti no wo chemical pa enti Miss Abua busempin wono so ya no wase dabe danso manfo no akwaya se bin kwaranko a jo se o mu bia wodi wo mo animo endo repese bin ko mom na one family koye bibia wo mo friends se Petro enti o de me ko danso my ma ko introduce to me ma na jo se until say actually me saba me kana me ma me do ba Ghana na wo mo nyinya so mo saba school wa hanti me di wo mo chi no mo ba nti but still na mu ho na me wo ansakra na me saba mo so pem de me ko dansuma no na me ya me share Aziz Ansan
yeah, say what you mean ka papa bankwani. Enti meni no ebeye free pa just emu no many as this kura to nchi abi better dem infant to din. Tebia nature say and you uhumi yakasa eye bibia ma mishia no so mishia nkwara bi ono ani nua as this answer you save answer any hela be no me nyina bo liberty professionals wo ba me ho ma me say be inform Kotoko ma me ni wo mo kwa me samu aho ma na ya na chose emu na so amam sumpim supu abukoe a Kotoko die me die chiri a chose eye makoma na me ka chire Derek na me ka chire wo no se bas bawu na me da ho na Kotoko di na man sori a na chose die ma pa daka because wo makoma mo ye bibia obi onim ne bia me ma me wo mo abedo ba America no wo America abedo mo ba between our 5 years dues wo bedan so man an kwara sata no mo nyini but na me do mo she Kotoko se wo mo nyini wo America wo yo mo aduma as one of five ba ku fie na mo se I just and the Kotoko die I am akuma I am bibia wow I just say na that you put down memory lane Asante Kotoko emre ben pa na omo ya adie bi anase performance wise adie bi esi pitches so a jojo okra just na wo je ho enye Smetia see I say bibi to say na okay ti say ebinom ya ebinom enemafo ebinom ya om se confederation cup ye lusu ye enom ne ba ko a wakefo no be share no obi so otena stadium no ntimi nsore wo so anya sa experience ni bi pen I know dear manya bebre and as matter of fact me saba America haya me saba tra me ba ha be saba ho yare kakra be nyame ya saba na ani deɛ wokeka bebree sɛ bebia sese awerɛfiri ne yare ntimi kaka nneɛma bɛ sɛ kɔtɔkɔbɔbɔ na sɛ mewɔ ha koraa no mekɔ online akɔkyɛke scores no a ɛyɛ problem ma me metena no ɛgu nkotodwe bɔ nyame mpaeɛ na sɛ ɛbɛyɛ saa no ɛsɛ medidi ansa koraa ansa no makɔbɛ because mekɔ na sɛ yɛlo so a biribiaa saa m'anom enti nneɛma deɛ bebree a kyerɛ sɛ Kotoko na ayɛ me biribiaa sɛ wokɔta nsoma na akɔbisa nkwaraa no wɔ hɔ no a Kotoko bɔ bɔɔlo a metumi ɛha ka na wɔn bɛbɛtumi no aside me obviously kakura bia omo mfa nkotua na mi ama nkopi kura ese bia buses nketwa ye ko kumase ya na ko bebia bitimi etuaka omo mfa nkonkohwe na omo nkomra ye akese mi hu bibia ase me ya me ebi wo mbuto mo na me hu obi a wo ye Kotoko ni na me de manwa enya me yakura na ave se bi bibia aboa Kotoko a binibia na de ebi na eni o ma nyi ya na ebi na eni o but sense ewo ho na se de emi ni dukura na se de boa mo se Asante Kotoko a eno de enye me yakura na da o kan asem bi o ka se ebi a nyame pengu ebi a wo da ho na ha ye Kotoko din na wan sore dia na kire se ene na ampa ne sa na se Kotoko nde eda wakoma so pa kire se umfa ni agro saa na mpese mechire saa mpese mechire se me mai wa ha se si ya wo mo
nya tomo kura na beka bibi actually was a daddy dear Kotoko dear he said mekano obanas what is Mr. Banko usi o dia menko oba no answer we de bomidin Mr. Banko Kotoko the for na bay no born man so I make say o say bompa da kamano man woko but the idea before say me mui na me yare nko na me yare na betimi asura na betima timania ubokotoko mesa. Wow, that's so interesting. Sanity. Wow. Na dear na o kaya yenko ye chikakra on kai so enya hwe so o kai so a yemisa dear na ma o fall in love with Asante Kotoko sei pa dear ni pusu a so o kai wa bosni mu a on kwada abrem di ba on panyin from rant brem no panyin from dear pa na wo so wo Kotoko no ama wa do Kotoko sei sa. Well, I know Kotoko no yeah wo me too much for fact my brother and a friend me enkwara na me brother na tie me brother pani I want to know me and papa e wuntem ti me brother na family or friend me through secondary school na no me ba no e Kotoko ni I just say be contract na for start me contract and chebe class 2 air conditions and no sakra awe Kotoko ninti e hono na just say e ba me monti me nyina no no plan no there was a time plan me me nan for me am catch on say the inti me pesca will be as say be pesca be di Kotoko chairman. Wow. But yeah as a basica me nyano Kotoko chairman ship no plan and e wo be trimu I said that be di Kotoko chairman. But where Yaman in the more the entire armors say no dear baby I'm not put no I am a nipa say a casual people be a manadi to go chairman. I saw war me category monsa say be a bibi kakra monsa nipa be will be chairman be bra woman. I just have been to baby a Nanya sana say bewi yenkwa na se yede ayayi a yede asum Kotoko ana se kakra me wono na betime di aboa na beboa Kotoko eno die eno ani se de me pa se Kotoko ayayi me ye bom match na si mwini a betime ye me the whole day the diabetes no and to say the sabi maybe be that for more na I coming. Any last season, any offer mupa, any obre last season. Last season, no me wa Alexandria. But a young be call be a Ghana web or share scores. And I say be call online, and be free will be free. Yeah, said make yeah, be catch me me bomb pay answer. But the last I yes, back. Let me tell you a next time me papa no na aye basa. And the sisia nyame aboa enema tutu ye no. The I had the media ho an say Derek wo channel and big tissue on the devia me share Kotoko I say my first practice in Katra or practice no the teachers yeah me share the airport players here yeah bani or free guinea but the media no me sorry I'm a partner but between so YouTube I'm good. I just more news about Kotoko. I just and no sooner me no more because channel YouTube TV show or me fear. I just I before me go ya na me tell no ba me frɛ wo no yeah Kotoko dear Kotoko they say that just I some meteo ka say I was in me na that is players here players are abasis here there ohwemu a
em say Kenyan esika kra ye ogidie se nkunimdie beba omo tie channel omo hwe bi pa said ye waka semi a mimpo a me ne wudi nkomo yi awose agumi edie na obeka kire wo mo na omo koko gina pitch ne so a omo koko gina pitch ne so omo hu se omo de dom akoma na eba Asante Kotoko boboko. Well, I did back to me say, and I'm telling you, say the free to myself check a crack. Aye, but can anyone nay walk Ghana number take Ghana number commercial aye. Pray via what bought what you need him Abama Asante Kotoko. But the commercial ain't any that. Unya pia bonten na odie for kayetia omo enu for baby ni pesia Kotokofo hono jomu se we ade na we yukim na ya sika ama yemfa ho enti omo aba no a omo nim Kotoko history no abia se menim se prayer di oba isika nti no oba but apart from sika woni Kotoko team na aye no ye na monche no so we yambo na se wo ya de na se ye hu so odo Kotoko a di obenya ne nche no kwa beche wakatia no correct awani nso beji pa me wo boys bia na wo monya obia obiti se Charles Taylor. No me was store or can she Charles Baho Dako no or PBB at all no bebo ram store. And stand over Kotoko no. Yeah, be chain it transi. Any new dean como a year, you may man or the Yahan Mebeka. A year, at the Albertoy, the channel. And no machine the book. Say Asante Kotoko na wo prepare no ho na ye no so be bokotoko a me share bobe teacher say actually no na me di akwani aba wo US and one one Kotoko bonwa de man sheda any na share bio and yeah but between me say me convince no say so bokotoko Emma on so so. And the actually obebo Kotoko na menim say anye bia me so make kasa ben me kasa ono. A Tony team. What a Tony team. Yeah. And the Kotoko dear wa said the Americano and one me a bosom be mama and some bosom. Yeah. But they say a bosom be or na this I see baby near bosom no me yanko for the first baby teacher say Kotoko de bia enye some Kotoko ye support no Daddy na yemisa we if we say o share Kotoko matches a hodo said you work class 2 a obetena o brother nchen a odu wura Kotoko mu wo de esesame so me de kakra me se Kotoko kane no se Kotoko lusukra efie enye de me papa ejabeto fie ho nti Kotoko bo ba je se me bom pa ye se rade ne mankrofo nwini o na enti sa omulusu a oluma be mu na je se edin sempi beba enti da bia Kotoko wini ana ne dia ba fie omulusu a ne dia atofie na je se ye be bo ba me ne me ma me that time nya me fa ni si yetimi ya fasting na Asante Kotoko se ne be ya ye be wini na me papa ni ade na ye nyina nso eni ade enti sa pepe na nso di akwakoye na o favorite player pa hwan tete numu enei ene hwan pa obi ti a o se ne dia ne Steven Oduro obi nso se me dia boy Aziz Ansabe boy Joe Hendrich boy obi se Khalidu Dramani obi nso kiremu a the best player Opoku Afri ebi se Lord Zico Opoku nti daddy wo Kotoko no hwan pa na wani fi adi a wo hwe yi o ye player utimu se akoda we dia wo kun no bo timi I know the Mimi age group no. Ye nyame kasa na me call
stadium ko gyina kyerɛ na yɛyɛ saa time no na ose kofi no mu na na ɛbɔ sɛ adakwa ose kofi dogomoro ne ɛyɛ no ɛno no but ɛna sɛdeɛ mɛka no akyire no a manyini yɛ nso no as a matter of fact ɛte sɛ medi akyire paa wɔ Ghana no ma bɛwie America nti na akɔyɛ sɛ pepe mu ne sata mu ana computer ne online asɛm biribi a ɔbɛnya na me nso no wɔ Washington DC Ghana embassy ɔmo ayɛ yi a ɔmo de papers nyinaa ba nti da menya adwuma no ɛde Ghana embassy wɔ nam to hɔ nti sɛ players no paa deɛ ɛkyɛ sɛ deɛ mebaa Ghana ayi a ɔmo yi a yɛ ne na Hindu a ne Hendricks ne Aziz Ansah type no but ne wɔn nyinaa no na manyi a kyerɛ sɛ wɔn akɔyɛ sɛ mema bi saa na wɔn bɔ ɛyɛ yi no a kyerɛ sɛ but Aziz paa na mefa no ɛhyɛ ma se a sɛ obiara obɛhyia Aziz woka kyerɛ bisa sɛ wɔn Mr. Abankwa ɔbɛka kyerɛ sɛ me papa no a kyerɛ sɛ ɔno deɛ ɔbɛyɛ very close to me. I just say, but I need me no say me nipa back over a group of a year unity. Titino, the na just say, you know, before secondary school. Now, one more bono. Yeah. Well, Daddy, never. What might be pa? Not to say, a year who cried the offer, or year or ma. Nti honorable Aziz Ansah sɛ wote yɛn ka Daddy Abankwa ɛna ɛwɔ yɛn ahoma yi so a wɔne yɛdi kɔtɔkɔ ahemfie ho nkɔmmɔ na kyerɛ sɛ kwan bia so ahanom GH Live ɛna air channel ne din but segment ɛyɛduru so yi ɛyɛ kɔtɔkɔ ahemfie na ɛsɛ kwan bia so sɛi ɛna wo kɔtɔkɔ yɔ no ɛsi teɛ ɛna Daddy kyerɛkyerɛ mu no ɔsɛ ɔfa wo sɛ ba ɛne wo nuanom ahodoɔ ne wo playmate bebree nti bɔmmɔden na honorable Aziz Ansah sɛ wohwɛ video yi a na no adam bɔmmɔden fra wo gye me so kama megidi sɛ wobɛ reach out to Daddy na bia awie pɛyɛ na this is really good ɛnɛ nsɛm a Daddy wo ne yɛ aka nyame anim ne kuro ni sɛbe awɔse agu me yɛ sure sɛ yɛ na tiefoɔ nso ɛhyɛ aseɛ so mu tie saa nkɔmmɔ yi a ɔmo nso ɔmbɛyɛ din ahu sɛ mpa kɔtɔkɔ no ɛyɛ som na mmea madi kɔtɔkɔ akyi akyɛ kakra nanso mahu sɛ sese nneɛma bi a masa hu ni nansan no nkɔfɔ mfa kɔtɔkɔ ni agro ever since I made lie to just say obia betimi afrɛ no can you imagine say that betimi nya call free Brazil Argentina sɛbe Iraq nkra Ghana fo bi wɔ hɔ a ɔmo kɔtɔkɔ a ɔmo mfa kɔtɔkɔ ni agro enti udie nso enwanwa na aboro so kyerɛ sɛ ampa woyɛ footballer na waba kɔtɔkɔ esi akan a yuyam bɔ na uyuyam sum kɔtɔkɔ a ubeye nhyira na ayesa oba be na sompidie die a ene wara nti Daddy wonsemi die eye nika eye ahomsepe ye de ubesi na ansa na abekọ na die na abeka che current players obutie bi pa na current management na omohu sede ombeyo na omohu se nipa kuma ene kita wo mo enye 3 points kwa okay good say you can and one can say nipa kuma Omo aba no eno na meka say Connecticut no na omo nam kumanse ya sika nkofo de che omo na ye no a che say omo de sika na omo dwen ho na me blame omo for that but omo nyi omo kuma ni omo mfo ho nyina because room bi a ye di akire no na omo di yakoma so ase omo di omo yakoma na omo di yakoma edi agro anti sense de wo kan se wo papa ne de aka ho me particular Kotoko lusua yes that pro no be lusu until se be bo match o fry be win no the lose e de se but me ma mo me ye mo bibi e nye yi teacher say and one say omo aba na management no so said the okano sisi na she wo na mo
Ghana me buy be 2 years ni me saba America ayi na I am say entry omo won entry omo ho enye sebensu na me hu ni ya ai daddy no cre yeah se obi ya do bemba Kotoko no ana me kan se me nya sika se de ya me twaloto so to le bi agba ya bo se me man po twaloto na me ni sika bi na me information me bua Kotoko but nyamo ho and did I get one say ya will be our Kotoko mbia no Kotoko se le makare ya bosum bia support na ye som no ye dia kuma ni a ye bibia ye nyankopon wo beti just because bosma na just ye ati se bibie esi ho a ye sorry a ye kosum no any team Kotoko ni team wo abefo se team no ya de bia ye som no obi o mo ye Kotoko ni bia ye bibia enye se bia de achi na ya kobo ball na yeah obi yam fancy ya bet pacho oti azis ya nka wo say from number man so on frame ya na say on from ma wona from ma na men friend wa mate daddy mate me was his number nti me na me di nkomo couple of days ago no so kra wa dia tum se me pe won e be di nkomo e wa ha nti metime di Aziz number ma o ye wia na wode no abon nyame hira pa Mr. Bankwa se Kotoko no wa me yahu adesuade ewom ene odo a mo mu bi mu kum ho edidi tim na chi otwe yampo nyankropon enko so hira na onyo akoma so ade nyina e ma odade nyame hira pa amen also sa amen that's ani Kotoko so nyame hira Kotoko ma ye nyina na ebedru se lady be start here na fere de bia na me celebrate yes buy one get one free yam pede sa ze u lusu ba kwa wa lusu mi no wa ko mwini ba ko na mitri ma ya me de ade cha na yam pede sa no ntu ya de bibia se nyame sa mate daddy nyame hira pa ye be sa kasa enche okay abusia mwati bi o mwati bi Kotoko no no so mwati bi yene Mr. Abankwa sisi awa Alexandra of Virginia na yene no ekodi nkomo no yes I was synchro gu me mafo a chepife set team no enye nkwada team enye team a ye buy one get one free say enei uri ni ba ku kolusu ba ko dabi Kotoko players amaba se mo reach out and se mo kọ ekohia interview na mo hwa mo nsua de bi nhunu se ene mo amoye adwuma sisi a Kotoko mo hu se team no damanfo akoma so ukọ away a mo na ne den so enye 3 point nya Kotoko de nye 2 kọ na ne apem ne de atum ni bi da bi o mi sori waka na team no enkoso mfa na ntuma apem fa na nkenya asimi enya de kron bi ewom na mfa nhyira enka nyina aha GH live yada say so ni dia hyiamu na also person will share your experience with regards to Asante Kotoko supporting na your obeye and say over friend number e really wa. Thank you.